Amen and amen, 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 amen. Makabonga Jesu, makabonga Jesu. Ngiyacela singene ngemkhuleko. Babelolungile sesibongile Nkosi. Ube muhle, usemuhle uyohlala umuhle. Sibonga Nkosi elifi lesesilifundile. Sicela nganyalo Nkosi usivule emehlo nenhlitiyo. Sikwesende babe silangadelele, sikufise Nkosi. Kuva nekuthi sende lokho lesesikuvile nalokho lesikufisako ngalokho lesikuvile ngaKristu Jesu Nkosi yethu, amen. Bangcwele ekseni kunetinto letimbalwa empeleni angathi noma nje timbalwa noma tinene asengizame ukubamba ngesikhathi. Kwecala sitawukhumbula abazalwane ukuthi masiqala kufunda incwadi ya Sembulo, ngithi the chapter 1 waSembulo ukhuluma ngetinto Johane lambulelwa tona latibonako at that time. Le Sembulo ngaJesu Kristu. Ku chapter 2 and 3 ngathi tinto letentekako right at the time. Johane nakabhala abhalela lamabandla lasikhombisa kusukela eEfesu kuya eLaodicea. Ku chapter 4 kuya ku chapter 22, let me just say lokho kwanyalo ukhuluma ngetinto letitako letizatawukwenteka letingakenteki. So nyalo kunento lenye lengijabulisayo. Kunebantu baye bathi nabashayela imoto bathi kubuka emuva tibuka ukuthi ncane nalamafastela lapho kemuva la ukhona khona kushintshe emagiya wendani lokudetermine la uyakhona kubese uthi lela uyakhona uthi hayi windscreen inkulu yayibuka ukuthi nakuya ukhashana nathi yatinto zakhe wendlula lapha kunemfula lapha kunani lapha. So lo chapter 4 kuya ku chapter 22. So uyasibonisa ama symbols, uyasibonisa yini kunele sibonako, but ezisibona lo lesibonako ngifuna ukuthi ungakhohlwa ukuthi ngithi about 70% of this book of Revelation iphethe the Old Testament. Loku 70% ukhotha i-Old Testament. Lokho ukuthi the things lesendlule kuto tipita kukholwa dinto lesiyakuto. Lokho lesendlule kuko kupita sikholwe ngilokho lesiyakuko. Noma lesitshelwe kona usipita ukuthi sikholwe ngilokho. Lo chapter 1 verse 19 waSembulo uthi manje ke bhala konke lokubonako lokukhona present nalokutawukwenteka future emva kwalokho. Manje ke bhala. So lana kunaleli gama lelithi metatua lokusho ukuthi dinto letisatawukwenteka. Na verse 1 ku chapter 40 emva kwalokho ngathi ngiyabuka ngabona umnyango uvulekile ezulwini, livi lekuqala lengaliva lakhuluma kimi lalifana neleli cilongo lathi yenyukela la ngitawukhombisa lokho lokufanele kwenteke emva kwalokho. Is about things that are supposed to happen. Lokunye lokufuna
lokungithinda ukuthi Johane nakabhala letinto ingathi beyangasekho la emhlabeni bese kasezulwini abuka emhlabeni abuka into leti satokwendeka ngala ngemuva ngiyabona ku chapter 2 chapter 3 frequently uvela church libandla kodwa ngala it's like nyalo sekubukwa into leti semhlabeni libandla selibuka titho leti tawendeka emhlabeni thenyukela ngala so masinyane uthi waba kumoya kwabonakala ezulwini kume sihlalo sebukhosi uyangithinta lokho bazalwane la kubona kumbe uthinta nje kafishane kunama references lapha lakhuluma ngetinto telizulu noma ezulwini masifunda ku-Isaiah chapter 6 verse 1 to 8 sifunda ku-Ezekiel chapter 1 and kwendlula lapho sibona kukhulunywa nange-tabernacle indawo yekhonta uNkulunkulu masifunda ku-Exodus chapter 25 kuya 32 na ku-Exodus chapter 35 kuya 40 ukhuluma nge-tabernacle kunengibazalwane njalo ngisho nje ukuthi lokugcwele i-Old Testament Johane nakabhala letinto kunetinto latibona le emuva lapha ubona sihlalo sebukhosi the throne la khona uNkulunkulu akhuluma noma ashaya umthetho khona la kukhulumako noma la kufisako noma lafuna ukubona kwenteka ahleli lesihlalo sakhe sebukhosi uqale ubona lesihlalo ubona i-authority in other words ubona i-authority yaNkulunkulu qala emva kwaloko uyambona lona lokungena enda letinto akhuluma letinto tenteke lokungusomandla ligama lakhe first authority comes up front the throne noma akekho noma ukhona sivila tingelosi tidumisa tingakhawuli lesihlalo tibone authority yakhe angekho tibone authority because of the throne uthi nalola behleti kuso abenebuso lobukhathimlayo ukukhathimlisa kwelitshe lejasiphe nesathiso lesihlalo sebukhosi sasitungelethwe ngumushi wenkosazane lo ufanana nelitshe leliluhlata lelilikhulu uyabona busonyalo bakhe buletha lesinye simo etkwale authority sekubonakala imisebenzi yakhe kubonakala bukhathi bakhe lona lokukhipha lemithetho lohleli la imisebenzi yakhe ngiyo leyilawulako uthi wabona nemusho wenkosazana lena umusho wenkosazana ngoba siubona le kuNowa ngesikhathi zamqola sekathi uNkulunkulu nyalo wenta sethembiso ukuthi letinto wakha icovenant sivumelwano ukuthi akayophinda ubhubhise umhlaba ngemali usho uthini uNkulunkulu lapha ya anemandla onke you know uNkulunkulu masibona lo musho wenkosazana it is just a reminder ngesikhathi sona sena into letinenge letiphambanako nathi uNkulunkulu uthi sama ukasishaya albese uyakhumbula lo musho wenkosazana umele kuso sonke isikhathi umusa nesihawu saNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyohlala njalo as how ke nokwenteka ukuthi nasendiqabangela uKristu Jesu lona lobonakala asikhumbuto ngemanceba akhe ngengadi yakhe ngebuhlungu bakhe lasihluphekela ngabo
ingadi yakhe leyikhalela ukuthi asisindiswe singabhujiswa kungaphindiselwa ngenxa yekona kwethu. Wabonakala umushi wenkosazana. Sihlalo sebukhosi sasithungelethwe nguletinye tihlalo tebukhosi letatingemashumi-24 lekwakuhlethi kuto emalunga langemashumi-24. Lamalunga abembethe tingubo letimhlophe afake imiqhele yegolide etinhloko tawo. 24 thrones around the throne. Labehleli khona lobeyane kusolo babuqwebetela. Ukhathimlisa kwelitshe lejasipe nesesardis. La kwahaqwe ngetinye tihlalo. Umbuto uthi ngabe letihlalo kwahleli tingelosi tidalo tasezulwini. Kuneni lokungashiwo ngalokho, but I will not go deep because of my time. Lengifuna ukuveta wekuthi akusito tingelosi letatihleli lapho, akusito tidalwa tezulu letatihleli lapho, kodwa kuvela nakuvetwa lokhu kuvetwa tive tonke temhlaba wekuthi these 24 elders kuthiwa ngama-elders. If you read elders utawathola ku-Old Testament kuthi uNkulunkulu choose elders among your people. Ema-elders bantu labatawumela certain tribes, bantu labatawumela certain nations. And lana nakukhulunywa ngemiqhele kuthiwa siyethula sitawuyithula imiqhele sibeke phansi ngithi bantu labaphila emhlabeni. Nakukhulunywa ngetingubo letimhlophe kuthiwa ngobani laba bagqoke izingubo ezimhlophe qwa, kukhulunywa ngebantu labavela emhlabeni. Lokhu sithombe sebantu labatoya bakhethwe lapha nalapha nalapha yana bato representa tive temhlaba. 24 thrones and 24 elders. Ume ubuka Johane lakele khona ubuka umhlaba ubuka bantu emhlabeni. Uyababona bamelelekile. Kulesihlalo sebukhosi bekuphuma imibane nemavi nekuthuma ebikwaso bekuvutha tidlwane letisikhombisa letingimimoya lesikhombisa yaNkulunkulu. Lo usithatha kusibuyisela ku-Exodus nakuthi kwabonakala kuphuma imibane uyawukhumbula entabeni yaseSinayi kuthi kwakwentekani. So lana letinto leti, these are just symbols nekakubona John, but the reality is always greater than symbols. Mase ubona bona mbamba sewungasaboni letibonakaliso noma lawo ma representations akukabi sabe ngumdlalo loyo. Uyatibona letinto tathi mthuthumelisa asatibuka nje. Uyabona kungako athi umhlabelele siyawuthi nasifika sesihlabelela leli gama sithi asizange sitshelwe ngisho nengxenye ngoba siyabe sesibona unjalo bakhe. Kwanamuhla sikhuluma ngama-symbols lwandle lwengilazi litshe lejasipe yini la nase sikhona khona sithabe sesingasafanekisi sesibona lokhu ngikho. Sengikhulumile uthi embi kwesihlalo sebukhosi kwakukhona lokhu njengelwandle lwengilazi lokwakukhanya kubonakale ngale. Kwakuthungelethwe sihlalo sebukhosi kulolo nakulolo luhlelo tidalwa letine
leso naleso sasinemehlo lamanyenti ngembili nangemuva sidalwa okay kwakunetidalwa letini labanye bakuthatha bakubeka etinqwadini kumbe letitsiteni labanye bakuthatha bawubeka emndenini wa Israel kunyo ngabo Juda ngabo Dani ngabo Ephraim bobani bakufananise naloko labanye bakuthathe bayobeka ethenini ngilaba priest labakhulu lebabamele bobani bani kunenge lesingakusho lapho but lengifuna ukusho kumbe lengingathi mina I believe in it lana kuveta the gospel of Jesus Christ. The gospel of Jesus Christ in four. Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. The gospel of Matthew is written to the Jews. Judah, Lion of Judah. It addressa emaJuda. Uma ngabe kukhulunywa nge-lion, i-lion silwane lesihamba phansi lesiyinkosi yemahlathi. I-gospel ya Matthew is addressing emaJuda at no compromise. Weuthi Jesu unguKristu nguyelele indizeni. The gospel of Mark ifananiswa nengabi. You see, nakungena nje nathi ke tindzaba telivangeli ngaJesu Kristu ungena kuyasetshethwa kunabo immediately masiyane kuyasetshethwa in the gospel of Mark. Kumele limele ukuthi indzaba yelivangeli yindzaba yesetshethwa kuyasetshethwa kule gospel. Number 3, the gospel of Luke limele umuntu. Angisho ukuthi ingabi ingosi yetilwane letiphila leti domestic animals. Siyalima ngato, siyasenga kuto, senda loka naloka kunenge sikwendako. The gospel of Luke represent umuntu. Umuntu dinengi imbawu lesingatisho ngaye but lengifuna ukuveta kunye wekuthi uma besikhuluma ngenkosi kubantu umuntu uyinkosi. uNkulunkulu wamdala ukuthi umuntu abe inkosi abuse. The gospel of John is likened to an eagle. Inkosi yetilwane tekundisa yenyuka iyetulu ibese ibuka phansi. Jesu imbona ngalenye indlela, imbona anguNkulunkulu avela kuNkulunkulu tonke tinto tavela ngaye yena uyivotana nje uNkulunkulu akavele John is looking like an eagle nakabuka tinto. And lapha uyaveta ukuthi lesilwane noma lesidalwa lesidalwa sisinye sasinalama pictures lang4 sisinye. Funda ku Ezekiel chapter 1 verse 6 to 10. Ufunde nalo Isaiah lesengeke ngamkhotha chapter 6 from verse 1 to 8. Bese ufunda nakhona la. Sisinye lesidalwa sasinalama pictures lang4. What does that mean? uNkulunkulu uma ngabe sitawukhonta yena, we don't worship God in a superstition way. Simkhonta uNkulunkulu
ngekumati ngekwathi ukuthi sendani yini lesiyendawo asenti nje uthi hayi awuvuke ekuseni hambe ngothandaza emini ngithandaza ntaba manje bathi letinto sidenda ngekutati athi umpostoli Paul leyo ke ngiyona nkonzo yenu sibili yokuthi sidinikela luwonke lethu. That is chapter 12 mangaphosisi Romans chapter 12. Let me quickly check. Uthi Paul ngawo ke bazalwane njengoba uNkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kithi ngiyanincenga ngithi nikelani imitimba yenu ibe ngiminikelo lophilako longwele loyemukeleka uNkulunkulu leyo ke ngiyona nkonzo yenu sibi masikhonta uNkulunkulu. We are not doing something rational into lesingakayicabanga but awusengakwenza nje sisenda letinto si-focused sathi sendani siyendela bani and sifanele siyende ngesizotha lesikanjani. Ngifuna kuphetha bazalwane isikhathi sami singishayile uthi bethi memeta lithi ngwele lo weqala kusho ukuthi good, lo wesibili kusho ukuthi best, lo wesithathu ukuthi superlative, lo kusho ukuthi ngwele baNkulunkulu abuyiphansi ezumbumbona ngwele lamagama langa they are more of like foundational worship emazulwini. Dinengi tinto uNkulunkulu lesibongela tona simbonga time etinsikeni tebungwele bakhe. Leli gama thi ngwele akusho ukuthi it's just a reputation kodwa yindlela yekugqizelela. Labanye abantu abagqizelela tinto baphakamisa livi, labanye bakhuluma basilowishe, lababhala, labanye bakwente bakudwebelela okunye bebold okunye be-italic kutshengisa ukuthi lento imqoka kangakanani batshengisa kukugqizelela. So uma ngabe siyokhonta uNkulunkulu kufanele ukuthi sikutshengise ukuthi lo lesitomkhonta asikethe nje kodwa na ngilongwele ngilosithi konke. Incwadi yesambulo iphinde yente lona leBhayibheli libe yicommentary. Well, lokhu lofuna ukubona noma ukuva kangcono kule ncwadi yesambulo kuphetha ukuthi iBhayibheli ulifunde ulati ulibone, then the book of Revelation will speak better to you. Ingathi ke namuhla sisahamba singafuna ukuthi uNkulunkulu angweliswe ngetimpilo tethu. Wherever we are, whatever we do, let God be holy. Let us remember ukuthi uNkulunkulu kube bekuya ngetento tethu ngabe kudala asibhubhise wasiqeda kodwa ngenxa yemsa wakhe lomkhulu siqinekile kuze bekumanje. Let us pray. Baba lolungile sesibongile Nkosi wethembekile, unemandla, umkhulu yesabeka lesikhathi lesi sakho. Siyacela Nkosi ukuthi usiphe lawo mandla ekukukhonda Nkosi siseselapha emhlabeni, ngoba Nkosi kunetingubo letimhlophe lesibekelwe tona, kunetinto Nkosi lesitawutibona masifika ekhaya. Siyacela Nkosi usiphe mandla ekulwa the coldness of our hearts. Usiphe mandla uNkulunkulu ekumelana nemisebenzi lemibi yaSathane lo lisinagoge lo me akadekise Nkosi etimpilweni tethu. Lord God, asithi noma Nkosi tinto talomhlaba semukwa tona kodwa singemukwa wena Jesu. Lutumo lonke aluthe kuwe Jehova ngoku nakunaphathe. Amen. May the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious on you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep our hearts and our minds in the love and knowledge of God and of his dear Son,
Our Lord and Savior Jesus Christ, the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all, now and forevermore. Amen. Be blessed. Uyakuthanda Jesu. Ungawe. Timisele. Lwani na Satan. Ungabe. Amen. Baba lo ngilese sibongile Nkosi eksene kulesikhathi nakulomzuzu